ditaba tše di tla go leta phio go tswa studio 10 ka mo Auckland Park, Johannesburg. Tsela ke ispedišana le wa rra Augustine Letlalo. Thobela, meloko le metswalle ga mmogo le baetapele bagolwane ba ANC ba tsogile ba tlile go felegetša mmeya mogolo wa masepala wa selegae wa Emalahleni Leina Malatsi le monna wa gagwe sepetlele Malatsi. Ba tlhokofetse kotsing ya tsela gareng ga Emalahleni le kwa Mohlami kedi ya go feta. Meloko le metswalle e laelana le Leina le sepetlele Malatsi. Balekane ba rwešitšwe dipataka bjalo ka baetapele ba potego malapa ba sa tšhišitšwe ke setlhogo sa lehu la bona. Because they will be never souls and whatever ukwatile mawuza kuye kufuzo la yena and mama ngabe usisitini yisho lo Leina Malatsi o thomile ka mošomo wa dipolotiki ge e be le morutišigadi gape le leloko la union ya barutiši SATU mo ntshepetša bošego yo tlhanketše maemong a bolaodi masepaleng wa selegae wa Ematlhakazeni ka Belfast. Moragonyana ba mmeyara phetiši wa selete sa masepala wa Nkangala pele a tšea maemo a bommeyara masepaleng wa Emalahleni fao a kgethilwego le boelele. Masepala wa Mpumalanga ba re o tlišitše diphetogo masepaleng. Her enormous skills and insight on spatial planning, municipal finance and accelerated service delivery programs made her a rare breed within the local government sphere. Mokgatlo wa ANC o re baetapele ba go tshwana le mogale yo ba tla gopolwa ge le tlhaba go tlhabela le ge le dikela bodikela. If we want that report to have any value to the ANC, we must use it to identify weaknesses and mistakes we committed and use that report as a tool to rebuild the ANC. Gore ge ba maloko a na le phošo e ba e dirilego ba swanetše ba rwale maikarabelo gape ba tšee motlalo o mo botse go tšwa go Leina Malatsi. Balekane Leina le sepetlele Malatsi ba tlogela bana ba bane le ditlogolwana tše lesome. Ba ga Bozandile Mafe yo wa latofatšwago ka go fiša palamente ya bosetšhaba ba gafetša ka thoko dipolelo tše reng o hlahletšwe bosone sephiring ka Russia. Mafe o goletše Mahikeng ka North West pele a etšwa ka difata go ya go sela ka Cape Town ngwaga e mmalo ya go feta. Leina la ga Zandile Christmas Mafe fa e sale le ile la dira ditlhogo tsa dikgang tsa boditšhaba malatsi a fetileng morago ga go tshubiwa ga palamente ya bosetšhaba. SABC e ile ya etela legae la gagwe kwa go letseng gona mme ga netefadiwa fa e le moagi wa Signal Hill mo Mahikeng o tsene sekolo se se potlana sa Signal Hill a ya kwa go se se bogareng sa se bopiwa molema mme a feleletsa dithuto tsa gagwe tsa matriki kwa sekolong se segolo sa Lapologang ka 1996. Ntsala e Mafe o dira kwa Cape Town kwa lekaleng la sesole sa metsi. Kopane le ko Cape Town ke metetse makgetlonyana go ene kwa ne se motho o violent yalo ha re kopane tlana mo fatshe then I'm botsa ka maphelo a mo gae because of ba fetse khale mogolwe e leng Zamile Matiwane a re Mafe ga ise a dirile kopo ya lekwalo la mosepele kana passport ebile ga ise a tswe ka naga ba ikaelela go tsaya dikgato tsa semolao go bao ba buang maaka ka ga Mafe. We had an interview le batla di statements about ka deputy picture military training. Rona as a family, we are not aware of any military training as an elected area. Lelapa le netefaditse fa kemedi ya semolao eo e emetseng Mafe a ithaopile go neelana ka ditirelo tsa semolao tsa go emela Mafe mahala. Ke Mpho Lebedi wa dikgang tsa SABC Mahikeng. Balapa la le ba motseng wa ga Tshweni ka ntlheng ga le ba go mo Dimphopo ba re ba tshositswe ke lehu la ngwana bona Tabudi le ba mo ngwageng 50 senyane o bolailwe ka go hlajwa ba re ba re mo dira bosule jo ke ngwana wa mogolwagwe wa ngwageng 16.
gore na fela moya wa manyami ka lapeng la ga lebang ba lapa ba re tiragalo ya setlogo e diragetse morago ga gore mogonenelwa a latofatse ramogolo a ge ga mmogo le magolo a ge ka gore ba bile le seabe go lekula tatagwe yo a ithobaletsego boroko bjo bogolo ngwageng wa go feta ka kgwedi ya tlhakona tiragalo ye e diragetse motseng wa lešhikišiki go laga tšhwene ka ntlenyana ga leboa kgomo ba lapa ba re ba phela ka letšhogo ka gore mogonenelwa a ka boa a ka ba hlasela ka gore e sa le a tsena bjang botala ebile mo lebakeng le ga sešo a go legwa ka kwetsa ngwana ba setse ba morweng mara maphodisa a sa ka kakabo ka tabegile togolo sa ka sentabile molayera mokolage ebile ke lata gekgekolo ga ba nekgekolo šetša lekene bja lona ke tla phela kae kgopelo ke diang go maphodisa ke re maphodisa tshwara ngwana gore ke dire ko tebakeo ka botlhabele ja mmaka tšebile ba re ba motlhoile sepetlele ga le sepetlele ka 9 o'clock ke ge ba tšhibolela gore go file go yena o mo wa re go tlhasa ya ba gona ke itlhaba go le bjalo maphodisa ka porofenseng ya lempopo ba ipiletša go mang kapa mang yo a nago le tshedimošo ye ka ba thuša go golega mogonenelwa gore a ba lometsebe maphodisa a re lesogana le leo le lego mengwageng ya mahlalagading sa le gona le mafelelo motseng wa ga tšhweni ga bjale go bolela gore o sa tsene bjang botala na ke koketšo motao wa ditaba tša SABC ga tšhweni ka Bloemfontein Free State badudi ba re meago e mentši eo e tlogetšego ka toropong yeo e fetogile magolo a dinokwane ba mmasepala ba re ba tswaletše e mengwe ya meago eo ka ge e sa kgotsofatše melawana le mabaka a polokego baahi ba re meago e silweng fela e seng e sa sebediswe ka hara toropo ya Bloemfontein e se e fetohile mahaha a mashodu ba ipileditse go ba ka sehlohong go rarolla kaka ena ka ga ba re ha ba sa bolokehile borakgwebo le bona ba tletleba ka ditlolo tsa molao tse jeleng setsi building ya gona e re santse be taxi range no se ntse gola mo mabaeda o di ngata ba tsa dinya be bosiwe jwa boy ba bona di ngata di building ma re file shapa re file safe re le community bona di ba ka bobodu ka ga naha batho ba nkuwa ba isiwa mo ba hajekiwa ba tšhikiwa mo ba bolawe masepala wa Mangaung Metro o re o lekotse meago e sa ikamahanyeng le molao selemong se fetileng moo ba molato ba ileng ba lefiswa tšhelete ba sebedisang di-building tseno tse le gore re di kwetse before go kgopela morago le bana ba rona ba inspectorate yo di kwala ga e bana o kwetswe pedi re tlo etsa bonnete ba gore go fa even a harder penalty masepala o re o ntse o tiisa melao go ntlafatsa maemo Bloemfontein Gakgala Masiteng SABC News Bloemfontein. It's back to school at ShopRite, and we're giving you up to 40% off on deals like a 72-page A4 Scholar exercise book, only $2.99 each. A 43-gram Pretty Jumbo glue stick, just $32.99. And Typek A4 white copy paper, only $55.99. You've got the power to save with our back-to-school low prices at ShopRite. See these two legends? They don't just have life and funeral cover, they have a One Life Kid Disease cover too. They know that to build generational wealth, they need the right cover. So if something happens to either of them today, their dream for our future still lives on. Start building your generational wealth today with the Gen W plan from One Life. Get your combo of cover from as little as 200 Rand per month. SMS Gen W to 38926 today. One Life, changing lives. Want tastier, better meals? Let's explore what the farmers grow. Add reds, greens, purples. Get slicing and dicing. Now add that great Knorr flavor. Now we're talking. That's delicious and good for you too. Change the world by changing what's on your plate. At ShopRite, we're freezing the prices on what you need most with the January Price Freeze. Get Snowflake Cake Flour, only $19.99. And Elisa, Yala or Super Sun Maize Meal, just $29.99 each. You've got the power to save this January, only at ShopRite.
Do you know what makes grape curry powder? Great quality spices. Tell me what this is. Coriander. Sure. Let's do two. You can't resist the mouth-watering aroma of Raja. Koko Katrina Green e ka nobele motho ya fifitse go feta ba bangwe ka moka mo Afrika Borwa. Mogakolo yo wa Rasvater Kgauswi le Appington ka provinseng ya Kapa Leboa o tla keteka mengwaga e lekgolo le metso e lesometharo sa SASSA. Koko Katrina Green o phetse ka nako ya dintwa tse pedi tsa lefatshe mono gae o bone ditiragalo ka moka tšeo di feleleditšego di phutlamiša mmušo wa kgethollo go sa le bjalo bjale ka badudi lefatsheng ka bophara o tshwenyegile kudu ka leuba la COVID-19 e fela taba ye a sa e lebalego e mo kwešišago bohloko le go feta ke gore morwa wa gage a nnoši le motlogolo ba hlokofetše pele ga gage. Mathata a mangwe ke gore ga a sa kgona go sepela le go bolela gabotse o thuša ke ditlogotlogolwana tša gage. O re koko ga a lwale ga a nwe le dihlare pele o be a sa robale ge rakgolo a se gona gae. Koko Katrina o tiišeditše gore sephiri sa gagwe sa bophelo bjo bo botse ke tumelo le go šomiša mešunkwane ya setlogo. Go lebelletšwe gore ba lekgotla ba selegae ba lefapha la sesole le ba lapa la gagwe ba tla keteka le yena go SASSA. Ke phetho o gopolang gore ditaba tše di a kgwetšagala go YouTube ka SABC ditaba-dikgang le ka re latela go Twitter ka @ditaba_dikgang go latela polelopele ya maemo a boso gabotse.